Dašak Indije, Kine i Njujorka u isto vrijeme i na istom mjestu. I to uz iste plesne pokrete. Više doznajte u prilogu Edite Misirić. Djevojke iz njujorške skupine Belly Queen plesom su opisale različitost kulture iz kojih potječu. Pariz, Porto Riko, Kubu, Novi Zeland, Australiju, Kinu i New York ujedinio je trbušni ples. Zagrebačko kazalište Lutaka sinoć je podrhtavalo u ritmu muzike za trbušni ples. Oh yes, belly dancing is extremely hard. It's very hard. It takes a lot of training, a lot of years of hard work. I've been belly dancing for 12 years. Actually, Amar's been belly dancing for 19 years. And most of the dancers in Belly Queen have been dancing for over 10. Kubanka Amar Gamal i kineskinja Kaeshi Chai osnovale su Belly Queen prije 10 godina. Skupina uživa veliku popularnost. Tako su im nastupi dogovoreni u godinu dana unaprijed. U Zagreb ih je kao dio europske turneje privukao dobar glas. We have a wonderful dancer that used to perform with us. Her name is Susan Frankovic, and she is the very first belly dancer to bring belly dance to Croatia. She's been telling us a lot about Croatia. For many years, she's of Croatian descent and she's married to a Croatian man. Trbušni ples osnova je njihova nastupa, no svaki je začinjen drugim plesnim stilom. Elementi hip-hopa, baleta, suvremenog plesa, flamenka, džipsija, pa sve do kineskih i afričkih ritmova tresu i njišu njihove bokove. No od tradicionalnih trbušnih plesačica razlikovale su se po još nečemu. I expected you to be chubbier. Actually, we're all on the European diet, which comprises of a lot of chocolate, wine, cheese, what else, pizza. Ako smo vjerodostojno prenijeli atmosferu s predstave, još nije kasno da je doživite uživo. Kraljice trbušnog plesa i danas će u 20 sati tresti na istom mjestu.